assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, 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 bere, bere, bere. Sveiki vaikai! Sveiki vaikai! Ar buvot šiandien parduotuvėje? Ir ką pirkote? pirkote? Aš su savo draugu pirkom bandelę. Kas dar? Savo draugu pirkom bandelę. Ir apelsiną. Ir kodėl jūsų toks pasirinkimas? Kodėl tokia bandelė? Mūsų pasirinkimas, kad mes pirkom bandelę dėl to, kad jinai labai skani ir pigi. O jūs? Mes pirkom bandelę, nes jinai skani ir maistinga. O apelsiną? Mes pirkom apelsiną, nes jiems daug yra vitaminos, jie ir sveikas, ir skanus. Kaip manot, kas geriau, traškučiai ar obuolys? Obuolys. Kodėl? Todėl nes jis sveikesnis. Ačiū. Ačiū. Aha, va tai čia vaikai. Kur buvot? Ką? Kodėl? Kodėl jūs pirkot obuolį, o tu traškučius? Taip. Todėl. Obuoliai sveikiau. O kodėl tu traškučius? Traškučiai skaniau. Bet jie nesveiki. O kaip manai, sveika gyvensena, kas mityba? Kaip manot? O kas tas sveikas maistas? Daržovės, vaisiai. Nu, ačiū. Štek.